kao gradonačelnica grada Petrinje i kao saborska zastupnica zaista nastojim u pravilu kao i većina mojih kolega na svim razinama osluškivati narod i raditi zapravo upravo ono za što smo izabrani, dakle u interesu građana. Da ne govorim bez veze i napamet, dokaz je jedna investicija koja je trebala ići na području grada Petrinje, nije gospodarske naravi, već manjinske i upravo zbog nedostatka komunikacije i određenih neispravnih postupaka ta investicija je zaustavljena. Kada govorimo o ovoj ili bilo kojoj drugoj investiciji, isto tako kao i ono što sam rekla na početku, najvažnija je komunikacija s građanima. Dakle, evo kolegica Luca Gašpar-Šako je spominjala različite razloge zbog kojih je protiv ove investicije, međutim smatram kao i vjerujem svi ovdje prisutni da ono što je ključno je poštivanje propisa. Ukoliko se ne ispoštuju svi propisi Republike Hrvatske, smatram da onda zaista nemamo o ničemu ni raspravljati. Međutim, žalosno je zapravo da je početak komunikacije i inicijativu za komunikacijom da je došla što od strane građanskih inicijativa, što od strane političkih stranaka, pa i vlada je preuzela iniciranje određenih sastanaka i lokalne jedinice, zapravo sve ono što je ključno bi bilo trebao napraviti investitor. Bojim se, nažalost, da sve ovo skupa nije dobro iskomunicirano i da ovo o čemu danas pričamo je zapravo upravo to posljedica nedostatka komunikacije. Ima jako puno nedorečenih stvari koje su pod upitnikom, koje možda bilo koja razina ili vlasti ili građanskih inicijativa u odnosu na vas, kada promatramo s vašeg stajališta, ne komunicira ispravno. Međutim, vi ste bili ti koji ste trebali ispravno iskomunicirati sve što vam je u planu. Trebali ste organizirati tribine i komunicirati sve ono što je nejasno građanima 10 puta, 20 puta, 100 puta, koliko god je potrebno da bi raščistili određene stvari, određena pitanja, određenu problematiku. Isto tako, ovakva vrsta investicije nije prva na području Republike Hrvatske, u Sisačko-moslavačkoj županiji svakako jest i ono što su kolege iz Mosta, što imputiraju vladi da konkretno ova investicija ima podršku vlade, ne vjerujem da je to tako kako vi to želite prikazati. Naravno da je nekakva, recimo to tako, deklaratorna podrška u smislu investicije. I zato što govorimo o Sisačko-moslavačkoj županiji koja je zaista prošla i strahote Domovinskog rata i uništavanje u potresu. Naravno da su nam potrebne kvalitetne i dobre investicije i gledajući naravno i interes građana, kvalitetu života građana, ali isto tako i socioekonomske perspektive u tom smislu. I iz tog razloga zapravo, evo opet dolazimo na to da je ključna komunikacija na svim mogućim razinama, ali naravno najviše od strane investitora. Vjerujem da niko od vas niti nas nije donio nekakav konačan zaključak ne investicijama, ali svaka investicija mora biti iskomunicirana s građanima i mora biti u suglasnosti sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Hvala.